asalaamaaleykum mbokk baak internet Bakakak TV 100% ma ñëw tey seet si Birame Yaya Diouf tey ci ay biir mbokam ak ay famem ak ay xaritam ak ay dëkkandooram li ci ëpp nag nekk waa xamante ne mooy waa Djilass mu dëkk fi juddoo fi yaroo fi di mara bu mag nag ñu gën ko xam ci Birame Yaya Diouf waa tonto Birame TV maxey simna Bakakak TV a paax avant tout kam présente ox ka ndaa koy ale saafu ne dapa xooxum kan def fois andoona yee o ɓiy no koot fo ɓiy no tef tew i ndef te ref Mbaat Sarr Djilass ya caaxaana faaf na ten soom waagaxam o gim yaam ten andu daanes i mbogu taan o leŋ in mbugu cooɗin te layna mi o ndik so i sogu continuer débat fe wallahi bismillah Birame Yaya Diouf Njongolor dokirimu Birame Diouf Sémou Djiké madame Sesne Djilass njambar lamo njogoy refo ye Birame Yaya Diouf simalayo joka njega sundu sir undokoru ngengo sen jargande bandonge ke Birame Yaya Diouf citanu nak jikan rawan to sile simala hebatwa kor amiye joka ciya ni nyan fap madama legwa getenti rog rek ukoro kor Birame Diouf wagu den gari haji den dalaya minya waga dene ukoro kor Birame Diouf wagu den gari haji den dalaya minya waga dene ukoro kor Birame Diouf wagu den gari haji den dalaya minya waga dene ukoro kor Birame Diouf wagu den gari haji den dalaya minya waga dene nana nga ye njogoy saltiki yo ay njogoy ngor nana na rogala yan kena jekka fet nana nga ye njogoy saltiki yo ay Birame Diouf nana na rogala yan kena jekka fet nana nga ye njogoy saltiki yo ay Birame Diouf kada na rogala yan kena jekka fet manam kene ka lamin na yaay wala upanu mak ka lamin na yaay alamin na fap o xekere fundan ya Birame logo njuk jeje meme dibo mak maran sonko gode ay masipa cele mbar nu magi gatu tanu ina fala ba falu xel nak ana nu ñuxula lay na lupito makan nak kamay taxu ya Birame jure gu samba sen ak na su ne bar ino njegun o xe kalam pan kalam xam nek sama wagu nan fapum are usal makor Njongolor te taxul long we Birame Yaya Diouf Njongolor te dokirima Birame Diouf Sémou Djiké madame Sesne Djilass njambar lamo njogoy refo xey ke njogoyo o xu bug na jam koy to bug jam soom bugi Birame waye bugange Birame mu perte mi de Mbaat Sarr bugama Birame mi fo famille es fop me dide falaye ndan diba fambo o dobre kembire dide falaye ndan diba fambo o pong ref kembire dide falaye ndan diba fambo pong ref kembire ko koy ni kembire badit falay nu leng ya ko yor acha masallah ander na kin kim kira waaw lam tankale manam kanu ka fala bo afal nak manam kene karef kanu ne ka def cosaan ngay nak na nun wala karef ka anone xam-xamo wala tig fangolo actuellement mbay ta ref ka ande ke wago ngale ga ci dene nage mo a xu an ina Birame anit ino ngay nak nda na ka feñ waxam koy rok ngay nak to roog som waga xamu xañtu ten o leŋ wera xañtu ten ngay nak jega fulim ten 10 ans na 8 ans es refa ren xupa xama nakit ko fokat arrondissement fe aussi resin gen wanga a felangam xaj ma gid jogoy wala ko ga soxle famille quoi famille na risna ga imiño ndis ino undan ya Birame loga refum ga Mbaat Sarr feke keta fiya gimiran nena ko mbeñora xama nena a kiima mbeñorun nepana feñora xama o xeke histoire in mi futen ka a magir ga ya soog ma fana secrem layang de kaga nderes mi fa Mbaat Sarr o ka jego xed xalisu la ta mosna gis to jikinum a ñaaƴa ba gisin nu fuɗɗan ndaxar na mi Dakar a fi in ɓayole ten yata ɓek na o ɓay kam paar ka mi ga atiran ta dabidama lacidu xeɗule in ɓisidin histoire te leye ren ta kaɓ ndebe ko mi bëgg waate yipin na sa Allah ndebe ko mi bëgg bo pare imbe
ma xadula ta jangit bo xanem sokit ka das ni on no aje ka ande koy wel bo atudale ten xoto xedole wala rawan ke ten xoto xedole wala pangor ke ten xoto xedole wala mada ko ten xoto xedole qu'est-ce ga o ɓor waage tig o nananga ya Biram ya Diouf a coowel xe Biram a wagra soom nana fuleerum bilahi jirim accidenté i laacidu xedule in mbisidin histoire ta lay ren ta kaɓ coɗa mo xedole mi tew kaga waɗo wala tudale ge kono mbinof ten xoto ndebe xami bog wa teex yipin na saxal la ndebe xami bogu bo pare i mbek ma sokit ka das ni ona wo i mbek ma xadula ta jangit bo xanem sokit ka das ni ona no aje ka ande koy wel bo atudale ten xoto xedole wala rawan ke ten xoto xedole wala pangor ke ten xoto xedole wala mada ko ten xoto xedole qu'est-ce ga o ɓor waage tig o nananga ya Biram ya Diouf a coowel xe Biram a wagra soom nana fuleerum bilahi jirim accidenté im xoox ɗomiram dara dawiram in gidmitana roog oxe koy bilahi kon ten tax layonge xoox ɓor ne wiida saax meke ku refna xapane men panes etan o layanga te ka faña calel to oxu refna ande Biram venkoro no calel o layanga te fat i ngapanin bo mbaan tig ɓeta ɗakta ñuf bo yan saqqa o ɗong ñaaj tan kan gapu fana kam gapu ɗega gacci boya roga gar kan xon mi ref mboɗ ya Biram loga cey way cey mi tere na den Biram nan ciyangam na nderes fu oxe soɓidna Cheikh ciyeno o ndik rek xanu lay jeno xine ke rek ba Cheikh Sing Boyar mbin neke waag imu jeg u yeng ye Cheikh a soog na commencer a pan pare anga rek ulay kon to gare imu auto le mi meke rok kam mbine an keke ñaaƴa sax in xaat xota ɗates yaam Cheikh ka refu kino ande ka taɓ am ga bâtiment maak na min mbinna Cheikh tabaxun no ɓayole ten bilahi a mbiire mbinne no ɓayole ten o xiidum lay ane Cheikh duqatiro a turwel bilahi mu retoogma Cheikh na saqa saak nene bilahi ndigil ta ɗaapin meke wene mbaña wene njaɓa in leyne fas ta jeg to maaga xanu sipma o ɓayole o leŋ ne kan ma jolun wo aha o gen wa Cheikh Cheikh o ndeɓe so anda ke foog ma fa Cheikh no anda me o kin fo refe question o ɓiy koor fu taw de Cheikh ino mbogu akan ga i mbog na ñamak mbog na janun machallah Ngor Sene yaraxam andima fapes andima ye'es Ngor Sene fa ye'es den bogo yaay fa faam oxe ke ref ya Cheikh Ngor Sene xuk nun ngulok fa yaraxama machallah arim fute no koor ne e Babou xay Babou Sarr Babou Babou xay Babou xay machallah oxe ke ref taw Ngor Sene xeke ref taw ko se Ablaye Ablaye maag no xay Ablaye ref na i Ablaye rimtem nda Ablaye yof soom jegu birna andoona yee ta fapoox ke buguma ɓaat ten to mose yen boy arrondissement fi'ena calendrier da laye an jegu mbirna andoona yee ta ɓoogu gilas a ɓisiidel wiin we sipa salma ke Ngor Sene a dasik e yaam saɗe wiin nana da laye kon nak calendrier fe gilas o na jangkan a eetu fak gilas a faka tig tadik arrondissement Fimela sogu fak ka ino soom njegu taano xa andoona yee ten fa xooxum a ndipanga soom a lay keke jegu ta refa Ya Biram ga tokoron mboot ka laykange teex wi waaji xemandooxi bo o deyɗum ta sogu yoɗonga fooxong a sogu yoɗonga fooxong nana o koora inoot ngeeñan a laye mi yo waagu kantong Fatick enda meke xan wega Fatick weg meke ta laya dene nuun wen ngel ne mbudaay ne lay yo teen parce que mi refa o kiino xa andoona yee ko men xond ka goor we na ɓiska xam sax xana ngalama qoox den to koros mboɗon lang de lamte no maak jilas teno Biram te refu rimu yo'um te rimu yo'um a refa tokores nana ga'a ten tokores mboɗ a fi naga a leye mi fa xooxes ɓe suxon ma goor we na ɓiska xam ga nduk ngalama jam me coxa leye kan weg kantong nana e weg ka xeke yaga pudayo njegu mana mbuday ne mbin seken mbin Suley Ndour goor waga leyne ay ban njem kene ta doona leye xeen fooxin to koor mboɗ a leye ley yo teen de yaam andame o koor foox kiram boyan xon ka yete leyne ley yo teen jam me coxa leye mi pare am xa ɓaye xa ɗak o ɓay lenga damtu xa ɓaye xa ɗak xe ten kan capelu ten de goor we capaxama ten fa Babou Ndeye Sarr ina foga teen
machallah ta damin neke wiinem goor we tout a mbatin waage wat ta laya dene nguus keke a ndaxar sax waan mo bis ma fela xama machallah a leye mi meke fop ñaayule mi o doxun jeg meke tout te refu peel ke i ngooxa te ref a qol axe i ngooxa a leye meke fop waan mo jeg roga yenganga goor we mbondoox a qoorale watanga ta xooxa merci ɓatama coxata i man leyongu ten kon nagu xeke i Biram ku ta fiyeer na ka nanta leye manam ko xaƴ jom ne so xoto salmale gar ta mbooge maaga o sipan tip ref première tet ga'a pan yem sipan jilas ka jeg ke daabu uma kan la uye jilas taxiramo inu weg adna taxaxamo inu gone sa fad fop to mu gone sa fadeerna ɗaxate tig wallahi wallahi kon pan he manam xa koor xene yonata mi palafone am dawa mi warma daw machallah ku warma jegit roga fiyana xamo ten i Biram moom ga manam mbine fo garaxa ko fog ka Biram ka ɓasin mais Biram xa ɓiino wiin kese a ɓopu quoi no ɓaslim manam ko mbine a xat complètement o foga ye kene ɓasil Biram roog moƴu ɓaslim a paƴale jaɓu wala xam-xam ne wala technique o kagan lola to lolatinum comme ɓaslim ke rimma to ɓasil lakas a ngara to kes o ɗayo nami retam bo merin bo ɓasles ga mer ñaam fu wiin so mi yit koy kam miñu sutwa ko we and xama meke maye l'âge de 18 ans sutu ñaaƴa reta gara ten tax ke sak ma naɓ ne num oxuna fodona ɗo xam xa caxano ñaaƴa o kiin waage ref meke reñe a jilas reñe a chaque jour in yoɓaxa kam ɓaat wa wañwim machallah in sante tina roog to manam o tegin na paƴ kon fat i mbiyo ndang o leng xone a jeg kane o ɗof koy waage andin wene ina men yaga ndef men bo ndiik manam o leng xone ka ken deewut bo ndiik cambar ke ndet ina we a moofa fa in a ñaƴanga mission den bota ƴut de ndeta ngaƴa nuun men manam ka mbola ndoki dal kaga ne yoq fo fa lay fe kon Biram manam xalay ka fog jilas o fog jilas in moƴu daay fo we nderonga xaye a mbaag a ngarta na wo seede anda ye in wot anga xe fo wo som leya émission kam jegu daay xe weke ndefna wiines foges a seede axam in bon anga yo a mbagange moof paame so ando tiro a moof nana timana ko dena oxe keke te jeg na jegim gen wal fe kan leyang rek kon topiram ngir o jeg ka topam ngir ngiin ngores fu ngiines ga aussi de xaƴange o ndool moƴong anda ke refna gidma roog roga ci'ong o leye roga ci'axam nda roog we ci a Biram jilas kay in ñaaƴa yeen el sadax est ce que anda ke Biram a cita nuna Biram machallah kene lay kiramo ten ka jeguna bugonga lang no ke to la ba tan ko ten kam mi fo ten bo bugatimo gar mbinum mbaag salma kam woni fo tenu a adwan union saltiki sereer du Sénégal a ɓop fop machallah a ɓopa in i mbi'o avancement kaga andam ten tig ko ka faax rek a leya o kiino fu o ndeɓum manam den bog chaîne fe na leyel Mbakakak TV den bog chaîne fe na leyel o kiin fu o ndeɓum ga événement fu na gara ga pis nu moƴna seeru Ndakaaru o kiin eet kiran rook wamo ten den na nguy kan a ɓekin na paquet a ɓisidamo ten ta korité yo tabaski yo xew fa maak fan sutwa fop piis soom a njik wa oxu bug na jeg piis et jange numéro den nu piis a faxit na o xaye fa den o ndiko bugma lay Biram ciyama ten ko no mbecin bo fa mbaat ke bugma lay to da mbecin mi o maako layaxamo ten machallah ku andona ye jema lup naak na famille fe xano jeg naak paar ke ga laq suuɗ ne ɓaar paar keke yip foofi paar keke yip fisis o tew xe gara yaya a xam mbaar nen fisis le a baar nen mbaar ne a jang fisil a yaay tin a ƴuta ɓaxin oxe re na tafil mbin ne anda mbiran we ngeɗoog na fop tafil mbin ne moofa a ga ine yo la ret man ma doxa e wana ye ga ngiñ a mbuuy ba a yaay tata fisis kon Biram a jega nga naak fu ken ku lup na naak o jegin famille fe tout koy o tew sax a lupanga naak a jegin mbaat feke jega naak mi koy ka leya dene waaɗ tim xalal nak ko fa ñaam
Lagan batin teras nami. Wow. Ka ujek. Sune parte. Bisul la mo boole. Yo ngasit na nak rek. Yo ngasit na nak ko jegi. Taga bu baten bi. Yo jërëjëf falay ba mo so. Aca wa biram ko haro gitmit ka askan ne o fogole dekando ke xarit ke tagara ngeen CDA i gidma den fop rek o kino kor ndet bo cer fa sum quoi ñu ndok no vie privée i gidma den gidma fop gidma fog sing boyar gidma jilasa yakara den me roga bisa xama he a mboga ten yam ale o kiin Sune parte. kaga ñaanana den woyit ñaananan keke refona xeɗan te refa télé a jof mbamir aha o kiino paax refo xeɗañu jeg jam aha so gidma saltike ke fop koy encore aha aca koy leya nuun ne o xene nu nga'a ten o Birame Ya Diouf oxu andoona yee way seetaan Bakakak TV 100% a mbay seen photographe leya nuun ne Tunisie Cap Vert Hollande Suisse Cameroun Hollande na werngel kep o xene ten ref meilleur na paƴ fo mbiɗel a tabe ten a waagin a jaɓin a andin refe ka andoona yee manam ka gisat wan mi leya nuun ne saa su ne kum garta nuun o mara la andoona yee xana jom yana nuun i waaw leya nuun koy mi koy xaƴim dara kam fi'ana nuun escalier par escalier oxu foogna yee duqirong rek ba sipa paƴ fo mbiɗel mais maxey gara quoi bientôt i bes nu ga'oona koy beso mais o xeeke ka jeg besum kene fop nu nga'a gentanuum o a ndokyo a ndok yaayum xaritum dekando am di jamum meta yarwina émission ne ka ref émission ngel manam émission ne a jega ref émission ruq mais émission ngel ten gartan ma nuun xaye te ref Birame Djilas a ref Birame Ya Diouf o kiino xa waag na no paƴ fo mbiɗel to koy soxo de no ke ta fi'a kaga wagan mo seede leya nuun ne ngot yo numéro ne cooxam numéro ne wo numéro ne mi 77 77 138 138 82 82 14 14 77 waaw 77 879 879 08 08 08 27 ah 08 27 kon ka juum dernier numéro ne 77 879 08 27 voilà ok Birame Ya Diouf waaw Birame Ya Diouf kaga it ka waru leer wena ngoyoxa Birame ka may a ngoy wa Birame ga client fa xatna Dakar a ɗeetidam a xet fo o kiin te leyna mi Birame Ya Diouf Birame jege jilas Birame fare kon koy i nqeɓanga kan ngap ko nangata Birame Ya Diouf i oxey fogam koy oxe fop a ngima nu nga na kan rawanto silen simala xebatwa pour amiye jokati ya ni ñaan fap madama machallah voilà o xene a refo kiigimo xa andoona yee ten Mbat Sarr Djilas o ten nu nga'a neke no miniature fe oxu andoona yee ko nanoogu Mbat Sarr Djilas o xene yaaf lene nu nga'a te ref Mbat Sarr Djilas a ref artiste fa andoona yee o voile ten o voile ngo na adna werngel kep waaw na adna Italie Espagne Tunisie Cap Vert oxu na gima rek o voile no refanda o xene ref Mbat Sarr Djilas waaw yaal mémoire ne xey waaw mu gartoona rek ta retit maaga machallah leya nuun ne o xene tamit a ref VIP a ref o pan VIP xa andoona yee a paƴ fo mbiɗel a andu carrément yaalo jelem xaalis tew sam le koor Birame Loga mbot sooma jegu ɓiyu ngoor mbot a rimango seen mbir ne jokoox na das wiine machallah a ɓinu joka lamtel joko wasu ley ngooni yaalo jelem xaalis tew sam le koor Birame Loga te mbot sooma jegu ɓiyu ngoor mbot a rima ngoor seen a rima baabu te mbir ne jokoox na das wiine a ɓinu joka ngil ga i acam leya nuun koy nu nga keke ref émission na andoona yee xaye manam ka ƴufa cer parce que mi sax ka ndet bo xeñ sa janga waaw kon tige a ƴufa cer ala daw mi a trop machallah nu nga keke koy mbug koy Birame Ya Diouf o xep wo andoona yee ko ñaaƴa paƴ fo mbiɗel jeg ka andoona yee ka jumlena gari ɗeetida Birame Ya Diouf mi koy mina leya nuun ne mais kam an ngoor ke me man dama xam gaay dama nan gaay xam yor secret man dama leen xam mais dama xam ñi nga xamante ne dañ cee juddu te man ko waaw suqlewuma kenn de mais kii dama fekk mu suqleeku bu leen yaakaare man maa tax mu siiw wala leneen a Bakakak TV 100% képp koo xamante ne nag de yaa ngi wér Mara nga nekk Italie nga nekk Tunisie nga nekk Cap Vert nga nekk Hollande nga nekk Suisse foo mën a nekk ah maa ngi lay ñaan boo bëggee ñaanlu ñëwal ci Birame Ya Diouf lu mu la wax to gisoo ko neel waa ba wala dañuy complot moom ak Mara yi parce que wax joo gis am na lu tax ñu koy firndewaat mais kii nag reen moom kafu ci reewu ci waaw di leen wax moom da cee direct
macha allah te loo yor boo ñëwee ci moom da nga yaakaar ne moom moo la ëppale mais dara boo ñëwee da lay jéem a léegi ñëpp macha allah. mbay dagguma la li ngay wax man loo indi fekk ko man boo indi xaalis bu bëri fekk yor naa xaalis. waaw macha allah nga indi oto bu rafet maa ngi ak 5 carte grise boo ñëwee loo indi boo ñëwee fekk ko suma kër. macha allah looloo tax man dollar la aw ma prix. waaw Biram yaram yi tàng na macha allah.